Sinibingelele kuChannel Mfana Joe. Namhla sizokhuluma ipolitiki icobolayo. Njoba sibona nje isukile indzaba kuyiwe elikhethweni ngaMay kubangwa sikhundla noma kubanga umuntu lo toba semandleni akwati kuphatha athinje nemithetho lecindzetele abantu labamnyama. In the case of former President Zuma, yes, we did receive an objection, which has been upheld. The party that nominated him has been informed. I-channel Mfana Joe iyayilandzela ke lendzaba le futhi iyayithanda kakhulu. Nayi indzaba yekucala abahlonishwa. Kumele bantu labamnyama bafunze kubambana. Nani bambene kude leningeke nikhona kukwenda. Ikhona ke inkulumo lethi nangabe tinkuni tiboshiwe setingumthwalo munye ngeke udiphule kodwa lokukhuni nalolunye ungaluphula ulwende into loyifunayo kusho ukuthi lento le isho ukuthi abantu labamnyama ababambane nangabe bayabona ukuthi kukhona lokungahambi kahle kulolo phethe manje noma lolo lidabo nyalo indlela lebangayenda ukuthi babambane babe munye bakhona kumsusa. Nesasithi siyazama ukuthi asiqede ukuhlupheka basicindezela. Yini ebangele lokho ukuthi basheshe basehlule ukuthi thina sikwazi ukubumbana sibe imbumba sibe into eyodwa sivikelane sisizane. Ezinye izizwe ziyakwenza lokho. Into ebalulekile ke manje ukuthi sithi yonke indle emnyama ihlangane kuze siyikhulule. Akekho yosikhulula singayikhululi thina. Futhi manje sesinethuba lokukwenza lokho. Ngoba noma bekade singaboni sesibonile ukuthi abelungu basihlukanisa ukuthi masihlakazekile asikwazi ukunqoba noma yini. Na ungabuka le ndlela lokwenteka ngayo nje lapha ukuthi lolo phethe ukhetho eSouth Africa uyamemedela ukuthi Zuma ngeke akhone kumelela kuba sikhundla sebu president. Abangayinaki lento leyo laba bemkhondo ngeyosizo ngoba bahlose kubadunga ukuthi basuse lidlame balwe kube netimbi kutokuma ke kungakhethwa. Abafocus kususa laba lebasebenzisa lemithetho lena lebacindzetelako sebakwati ke kubuya ke sebahlala phansi ke babeka umuntu lo bawele bamfunako lebati ukuthi ngeda shaye imithetho letabagcilata bona babantu labamnyama. Khonto wesizwe ngeke basithinte bajwayela kabi. Cindezela sesicindezela abantu bakithi abathengwe abelungu. Isikhathi manje sokuthi asikhulule okugcina. Liqiniso vele lemithetho lekhona onke lamavela la kuSadat abusa ngemithetho yabo madlanga engwenye lavumela lona losesikhundleni ukuthi kube nguye lodla yedwa noma nganilambile la ngaphansi uyanibuka nje. Ngile mithetho ke kakhuluma ngayo Zuma ukuthi kumele ichinywe le mithetho ihambelane nebantu labamnyama ngoba le mithetho le ngiyo ledlala ngebantu labamnyama bafe bahlupheka. Uthi lo ngale ngetulu wenda make sure ukuthi uqinisa lokuthi yena aningaphinzi nikhona kumkhokha. Ingodi. Ingodi le. Lo muntu uyodlala ngani totitota athathe nemnotho wenu lapha awunike labo bhululu bakhe belungu lengesheya bomadayimane bembogolide nina nihlale ningana lutho solo nihluphekile. Kumele nibambane nibantu niyibuke into lena lenento ningakhoni nine ukuthi nibe nalokuya lokuletha sandla emlonyeni. Nimsuse lo muntu lo bambana ngeke nimsuse nehlukene kumele nibambane nibe munye. Nimsuse lo masaka nithi ngiyamsusa senishaya imithetho letawena make sure ukuthi aniphinzi ningene kule nkinga ngoba hey sesifile edlalwa ngilabantu. So ngiyayiva mina lethi bantu labamnyama babambana
bakhone kulwa nesitha lesenta ukuthi bangakhoni ukuphumelela. Babambane base bangasutha lesitha then ke base bashaya umthetho lot abaprotector nabo ukuthi babantu labamnyama badle kahle nabo lizambale lapondo lesolodliwa ngilwamunye masaka ngale yedwana nebangani bakhe. So sosike lento lena iveni kahle le ingaluzi focus lela kujake kuyoshaya igoli khona ngoba lokubopha zoma kutekwe amacala lena nalena bendela into luzi focus basala bashaya igoli bona ngalelanga lokuyovota nga. Chubekani liso lingasuki lapha epalini nigadze lapha epalini ukuthi noma ngani yeta inkantolo labanye bagadzela ipalini ukuthi basaka ngalokho. Ingilozi zasezulwini nabadala bethu abahamba kudala emhlabeni bayabona manje ukuthi isikhathi sifikile ukuthi kukhululeke indle emnyama. Uma uphikisana nathi manje uzozizwa ubhimba ungazizwa ukuthi uthini ngoba uphikisa abadala bakithi abangasekho emhlabeni, uphikisa ingilozi, uphikisa indodana kaNkulunkulu, uphikisa uNkulunkulu uqobo lwakhe. Uyena phela wasibeka la uNkulunkulu. Seshokuthi ya la kumele nibe careful nibala abamnyama. Niyekele bese ngcuchukeliswa ngumuntu anibhekisa le lo munye akagadza lapha epaleni. Onke lamacala lokukhulunywa ngawo lawo bendela ni lose focus. Ingayendi mistake nilwe nodwa lapha nithi hawo ngoba bathi Zuma ngazangeni abe iface yemkhondo. No. Niyathi ezongisolo nishuqa naye Zuma ndayiwina lenza. Bese niyabuya ke niyalungisa ukuthi okay sesiwinile ke nyalo seniyakhona ke kuhlela kahle ngoba kwalona lelicala lelenda Zuma ngakhona ukungena esikhundleni. Lendiwa ngemabomu bebade labantu ukuthi kuyothi kufika lesikhathi selukhetho. Liyobe lelicala selimdlile Zuma ngeke asakhona ke kumela ukhetho. Hlakaniphani ke nani nilungise ukuthi nani wine lempi yalolukhetho nabawina ngebunengi. Indawo khona kulungisa lo mthetho lowashaya ngilomuntu lona ukuthi umuntu angalahlwa licala ahlale ejele etinyanga leti-15 ngeta salungenela ukhetho. Naleli cala lendiwe ngemabomu uyayibona yonke lento leyo phela ideyila global leyo. Hlakaniphani ke nani nibambane niyilungise lento le ingaphinzi yendeke. Amen.